Kanigari du darshan Meghalaya bat ngipinya sebagai pitch ketuk kubor mentara janmit haswabin poi syaki kubor gubnya ini pet cuai kemat berkongsan. Tentu menterang bakdo keri Narendra Modi ban penkut no ya kerukam perkat jangki pareng ong bakan de ka India kadang don kajing pentemai ya kajing mu berkat bat kayo kakon. Beliau Menteri Ketenat Tekstil Giruraj Singh ya ke Integrated Textile and Tourism Center hari Bohoi pena banbu ya ke Weavers Service Center bertemai ha ke Jela. Kio ke Basyong Lingsun ya Shillong pedang kejeng pesaknya ke Indigo ya palat kat praspa atau lagi Lingsun. Kumbalai sepan rengut ki balas sakma kilon paj lagi senang bansa hagi yang jongki hamanipur hag balat hau ya ki state committee ban pet ya ki song kasa jongki. Mentangin paj hagi kubor nak keleng gejala. Menteri Ketenat Textiles Kasorkar Pedeng Giruraj Singh hinin kesengi play ke Integrated Textile and Tourism Center hanong po ribhoy rengkat bat ka Ekta Meghalaya kabalalong kelempung peninam bat yasam jing tip sepang kikam textiles ne jan haba kedau ya kejing ruspa ka than stay lam mi ngi ha ki jan genep using ulaong ba ka ITTC kan ai ya kejing hikai shu kan hikai ru kumno ban pen itnat ya ki jan ban san ya ki sai rendia ban penmi ya bun jat kimar bat ban kring ya kinong wan jong kai ke ban yarap ya kinong thanjan ban yo ya ke yo sha kiwe gejala bat sebari ru kumjo menteri urapna ru ban bo ya ke Weavers Service Center batmai Meghalaya ban a ya ke jing kershan ha kalyang ke jing penon kam ya ki kor ki bor ki ban pen wandor ha ka rukom ke itnat ya ki jan ginap ban pen pau ba ka thong ban peniaso ya man lakin nong thanjan bakin yo kamai kumba san pho hajar tengka sibnai hakan kelempung le don lang ki he officer ki menteri kejela MLA ki nong shna jingshna bat ki nong thanjan. I warmly welcome our MOS. भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में जो इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है क्योंकि जापान चाहे जर्मनी वहाँ क्वालिटी के लिए यहाँ तो कट पीस भी हो गया तो चल जाएगा और इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का आज पूरी दुनिया कोरोना के बाद 1% माइनस 2% 3% के ग्रोथ रेट में है भारत 8.5% के ग्रोथ रेट में चल रहा है ये इसकी खासियत है सभी स्टेट का इसमें योगदान है अब मैं हर स्टेट में एक सर्विस पहला शुरुआत करूंगा मेघालय से अगर आप इजाजत देंगे तो 10,000 स्क्वायर फीट जमीन देते हैं मैं उसी में इनके साथ जुड़ करके Hill State People's Democratic Party ni HSPDP kedang yai beteng bandan kejing kermen ke bahah ha biadai bat kejing dawa kebalane Islam ban yo no la kejang kejela Khasi bat garu da ke bapdiang ya da ya kejing ya lenti kan simpor Presiden kaseng uba pang KP pangyang ulaong ba kejing dawa ke pen i ya kejing yo i jengai jong unong ilam barat ba uba HS leng do bat uklefort marang ban nang kham kentiu ya kejing ngau syapang kane kitu gibedan bentah hagan gi kam kilathau ya ke National Federation of New States kebatemu ban syong klan mengor hajan termentar New Delhi mentau benai ban penbor ban ajelano la kejong. It is the vision of our former president HSPDP Ba Hoping Swingdo Ba Clifford Marak so on and so forth, and there are so many other leaders also demanded for separate state.
See, I just want to tell you that during the month of August, we have had a joint meeting of Garulan State Movement Committee, HSBDP, Karbi Anglong, Tripalan, and other organizations under the umbrella of the National Federation of New States. At the same time, there will be a sit-in demonstration of all those stakeholders under the umbrella of new states. National Federations of New States, we call the name of our organization. We will be holding a sit-in demonstration at Jantar Mantar, New Delhi. And tentatively debating the sit-in program or demonstration, it will be held in the 2nd or 3rd week of December. So this demand, yes, it is a fact that it will take many years, but we are strongly believe that one day our vision will be fulfilled. Kabai lingsun na Shillong kalakeo na marjing pasak nge jong ke indigo ye kilingsun ha kabagador jong kabai shong lingsun na Shillong Kolkata kalakot sha ka prahajar hadu khala hajar tengka ba na Shillong she Impal ha kador prahajar sospa tengka ka Alliance Air Ru kalapenkeu ya kabai shong lingsun na Shillong sha Aizol ha kador sos hajar sanspa tengka ha kabai day bat kene ka nat civil aviation kalabo ya kador bat betha ya baro kinong penya lingsun bakin bo ye kindon bala betha hadu bandala ban penbek ya ke jinglong jingman ke indigo ke bala pensang ya palat khat praspa tali kiling sun men ha ka singi thoding bat singi sajan kumta kala batha ban penpha biang ya ki bai ling sun se ki breu menta ka janmit jong ka singi ublei ban penpoi ya ki senduk thep tiar bat ki jingra jong ki breu hapo arsingi ki bor punya ling sun ki pentep ba kin bo hakmat chwa ya ki jing trekam ka bayadai bat ki jing penpai ya ke bai ling sun jong ki nong shong ling sun ha ke juk kapor ke sorkar kelamaham ban shim ya ke sinjam bating lada amla ban le e kumbala batha ka District Association jong kam klia Bharat Scouts and Guide West Gentle Hills kelapelong ya ka 9 Winter Annual Camp and Youth Leadership Training nadu ka san tarik hadu khandai tarik uno pra arhajar pesan ha David and Lois Rees Memorial Secondary School tongkiat UC ha kani kelempung lapelong ya bunjai kijing ila kai na benta ki scouts bat guides kum kerukom te telai bat kijing sna ya kitiar gitar bat kiwe You will put now mà vậy học lại you will put okay clap goes it is a family. You feel the sense of togetherness. On behalf of the school, mentai ne phai pat sei khbor na than ste lam mi ngi Hakasngi rakhe ya ka Armed Forces Flag Day ulat ke Jilla Assam u Lakshman Prasad Acharya ul ai buram ya ke jingslur bat jing ai tilot jang ki spai ha kalempong jing rakhe bala tipkum ka at home bala penlong haluk bhawan men kasngi ublai u la ong ba kani kasngi kade ke jing pen kemau ya ke jing slur jing sipai ki bia dai ke ri bat ban halor ke jing don kam ban kan mau buram ya ke jing ai tilot jang ki ulat ulakan tu ki breu ba ki de ban yai peteng ban kristian ka bha ka miat jong ki tu ki spai ki bedang tre ki blasong that bat kumjo ki long yeng long sam jong ki जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा सशक्त सेना झंडा कोष में अनुदान प्रदान में वाहन का स्रोत है जो हमें भी राष्ट्र की सेवा में अपना
शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। केवल गीत नहीं गाया, आवश्यकता पड़ी तो उसे तिरंगे को लेते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। आज उनको सम्मान करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और उनके परिजनों को बहुत सम्मान करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए। कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। जो हमारे लिए कुछ करता है हम उसके लिए करते हैं, हम उसको याद करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। आज का दिवस इसी को लेकर के है। Kajing na jingwan ha kaleng kri India kala thot namar ba kajing pensang ya ki indigo ya kiling sun jangka kebelawan ra ya kajing penslam banher kiling sun kebelami namar kajing duna pilot bat kinong trailing sun kat kumki kendon thamai jangka FDTL hakakat ling sun lokpriya Gopinath Bordoloi gohti ki nonglet nongwan kila mat jing ya namar ki ha ban abslam bat kajing penkela kha jong kapor her kaling sun daki hajar kila sakut hakaleng keri kebela penlong ya ka DGCA ban ai ka show cause notice sha CEO ka Indigo u Peter Albers namar ke jing ko trekam ban thao ya ki sinjam bat ban penya ya ki kam ka Indigo kelapan map ya kane da ka bakdau batang news pak teli kiling sun ki trekam ban penya so ya ki sispa kalai teli ki jaka nen kasngi. So what a person like me can do, tell me? Yeah. What is the government trying to do? What I have come all the way from Shillong in the morning. My husband passed away and I have come here to transport the coffin, the casket, all the way to Kolkata to be buried in his hometown. We booked an Indigo flight. This is at 7:10. And till now, we have no information whether the flight is going to take off or not. As per now, each and every flight is being cancelled. Now, what does a person like me in this situation do? I can neither take the coffin back to Shillong. What do I do with it? Okay, and the body is embalmed for 48 hours, which will expire tomorrow at 4 p.m. Who's going to take responsibility for it? Right now, my flight is still on schedule. It's at 7:10. But looking at the schedule, each and every flight is being cancelled. So I'm worried whether that flight is going to be cancelled or whether it's going to take off. Kumbala spa rengut ki breu ki blasakma lane ki internally displaced persons IDPs na ki jakari tengan Manipur kilawan phai sala ki jong ki snong bat kila shong la sa byang hala ki jong ki gisam kani ki jingle kalami hadin jong ki jing persha de ki breu ki blasakma ki badawa banyo ki jaka shong jakasa ka sarkar Manipur kala thai committee has state bat district level melapnya the chief secretary bat ki deputy commissioner ban penbe ki jakasa bat bodin ya kani bat banweng ya ki jing banyo ya ki jing kershan ka bha na ka banta ki IDP Manung de yot lagi tarap makot. We take permission from DC that we want to stay home, and then DC gave us permission, and then we start living from today. We take all the belongings around here, and then we are starting from today. We are going to stay at home. We are quite happy that we want to stay home. We miss our home so much. So staying at home was peace to us, but I don't know, some other people's, we are still staying on the relief. We want to let them come home, and then
let's stay together like that. We think we want that one. We want from the government is like, if we are safe here, then we will be okay. But we need to build our homes, and then all the belongings within, like we are apart from, like we are not staying here for 2 or 3 years like that. 2 years, yeah. That's why we want some need and stuff. That's why. Tungnya pej mentai kubor nak lengkeri. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ulaang ba ke India kedai ban penduk nok pura ya ke jing mut jing berkat jong ke jing sensyar pareng kabala slam kabala pensni ya ke jing sngo scam ha ke culture ke jing sensyar pat ke kam karkhana ula keren ya ke ni ha ke jing lang ha ka HD Leadership Summit Arajar Opsan New Delhi nen kesngi ula kedau bagi jing mut jing berkat jong gidong sensyar pareng si sin gala penduk jat ya keriti dostur jong keri India ke jing penmi ya kitiar yada bat ke jing snaling kabla penkela ya ke India kum keri ke basyanya hakimar ke bawan ra nashabar Modi ulaang ba hakini kesngi pementa ke India kadon ya ke jing pentemai ya ke rukam berkat bat ke roi kepar da ke jing penkela kat kum ke thang jong keri da ke jing Kurtamre category Borders of India. In third place we have Rahul Singhi. Second place we have Mukesh Chandra Yadav. And coming first is Debraj Das. जब ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा करता है तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, ग्लोबल पैंडेमिक देखी है, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन देखे हैं। हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, वॉर्स भी देख रहे हैं। Kawai ke jingja basungsi kelaja ha arpura ke badan ha ke benta bastai jong ke goa nen gamit adien ke jing thai jong ke tendang gas ke balai lam sha ke jing kemding ke basharkai ha kawai ke night club ke balai shim arpsan ki mensimbriu u menteri rang ba ke jela u promote sawan ulalaj mardor syakne ke jaka bat ulaong pabon kini kilanat kidai ki betre ha kamrashat bat kidan lai lani saungut ki nong jungok kai napdeng kini ki bayap kat ba laingut kiba layap kidai naka jinging hakading kiwe pat kiba ladu no ilaka jong jing im kadai naka jing yap op ulat kejela gowa upusa pati Ashok Gaja Pathi Raja Raju u ru ulalet jengok ya kiba mensau kiba dan hakijaka ajing sumar ke Presiden Draupadi Murmu bar Menteri Rang Bakdo Keri u Narendra Modi ke penpau jing sngolam halor kene ke jingja hakawai pat kaliang ki bor bahlor ki la hukum ban penlong da ke jing toket bat la terwa ban ai pai lut kesan ru sa ki lanot ha kesngi ublai. But whatever it is, a life lost is a life lost. So we have to take that care, and the government is at it. The Rashtrapati ji has also sent her condolences, and Minister's office has also responded. Honorable Chief Minister's visit to the site, he's also responded. Besides that, the medical staff appears to be conscious of their duties, and they are doing their best. Such type of incident is a big setback anywhere. Leave alone
Goa. But if you are able to put your mechanisms in place again, confidence will slowly rebuild. I think we have to look to the future, how to correct it, how to go ahead. None of us can get back lost life. So we should not even, I think in those lines. So we hope that everything will be okay, and we pray to God. Kajing ikran bekerpang halor kajing dapsis pak san posnam jong kajing ruai keri ka Vande Mataram an penlong halok sabha la syai kesngi ha ka ba umentrang ba adu keri u Narendra Modi un penlong ya kajing yatai ha ka por khat arbaje steng sngi Menteri ka Parliamentary Affairs u Kiren Rijiju la ong ba ya kani kajing penbet la rai ha kajing lang jong barok ki seng san hima balapnya da ulampang kalok sabha u merla ha ka ba an penlong ru ya kajing yatai halor kajing penkela ya kajing it Jong jingjet ya kinang mi khmat na ka banta ka khandai tarik no pra bat mentai ne phai pat si khubon na ka leng ka prathai Habatang toru jongkeri Indonesia ki nongsong senang gelas dang ya kejing penkho ya kieng ki sam jongki hadien kejing slei bar kejing tua khandau ke belajar ha Sumatra ke belasim hadu khandai spak khan rengut ki mensim breu bat dang ja rengai sakumba arspa nyup sangut ki bor penya jongkeni ka thang kila kerpat ya ke sorkar hapo geri ban pemna kum ka national emergency ban pen state ya kila jingiram u Presiden Prabowo Subianto ula ong ba kila jingrap mentai kilong kibiang bat ke jinglong jeman kala khambet khambiang Udeng Christmas ubala thabah ha Major Square ha Bethlehem ha gasngi sa jang balong gadak jong kijing sedang jong ka ayam lek kemen ha pedeng kijing mane jong ka nativity bat ki mos ba marjan hadin asnam jong kijing rakhe ba jar namar kijing kan a po ka thang ki nong snong gila pedeng sngobha ya kijing wan pha biang jong kijing yo lat ban lek kemen pura ha kanong ba West Bank ha ka bali i kum kadak jong kijing suk ba jengkerman hadin jong ki por ki ba e Mentai ni pha sai khubor ya lek kai Kalampung ya lek kai Lumdingjri Premier League kabade ka Smiley Ball Box Cricket Tournament kabaneng kong ka than ste lam mi ngi lapenlong da ka IQRA Cricket Club ha ka jing trelang bat ka dor basnong Lumdingjri kala kut no ha Lumdingjri Community Hall ha Shlong kani kajing lek kai kalane palat artayo kani kalampung katmu ban kentiu ya gi kam pensyai pejba sapang kajing sneu jong kajing di penbuat hapading ki samla badai i ya kajing ya simbenta shirham nagi khatsan ligi kenhon ya lek kai jong gi sindang bat south ligi kenhon ya lek kai jong gi kentei ha kajing lang penha perda lawan simbenta da UMLA uba pol nang do kum kongsan badu MDC uba Denzel Archen kum usumbot kongsan
first of its kind in Shillong, and I'm sure that each year this tournament will get bigger and have more participants. In fact, from next year I will encourage you to involve all the Dorparshnams of West Shillong constituency, make it a bigger event, and I will ensure that maximum sponsorship should come from my side. We all are gathered here. I would like to just share one message with all of you, and that is always inculcate good habits and self-discipline. We live in a society and in times which are very challenging, but sports, there's nothing like sports to help you inculcate good habits of discipline and self-control. Ke Inter Miami kalayo ra ek nam ladu ha ke MLS Cup ha ke sin menengkong ha ke sin satjan da ka bapenrem ya ka Vancouver Whitecaps da lai la kawe ha Chi Stadium. U Lionel Messi u la shim ya ka banta bakongsan ha ka bawla dan benta banyarap ya Rodrigo Di Paul bat u Tadio Alendi ban tap ya ka kol. Ka Miami kalala ban tap kol biang ban tap kol dang kloy leng ba ka bol ka bala kenjat da Alendi bat kabala day lang ba ka jingil nong bat unong il akai lang ba unong il akai den u van ka Vancouver kalala ban pen pai ya ka kol ban pen ya khat lang ba u Ali Ahmed Henry Udi Paul u lala ban pen tambyang ya ka Miami Shakmat lang ba ka kol jong u ha ka minute ka bah nyu puwei bat pen bot sada ka kol jong Alendi ha ka minute ka bakhadu kani ka jing job ka day ka jing job ka benengkong jong Messi ha ka club MLS bat ka jing kit bok kit riang ya kino yala kai berim jong ka club Barcelona u Jordi Alba bat Sergio Busquets. Timentangnya pej ya ke jing nong jing man ke simneng ha ka leng ke benta jong jala. Kajing long jiman kesundeng hatura kajing kreat kalong khalai degree Celsius ba kajing shet kalong apulai degree Celsius kajing skim kau hau menta kasing kalong rupsan na kispa haba pai pat hanong ba Shillong kajing kreat kalong san degree Celsius ba kajing shet kalong R4 degree Celsius kajing skim kau hau menta kasing kalong rupsan na kispa kat ba hajawai pat kajing kreat kalong 3 degree Celsius ba kajing shet kalong khat kendai degree Celsius kajing skim kau hau menta kasing kalong sopsau na kispa kesuneng kan rang hatura Shillong bat jawai. Swaban pois kubukut jong ketuk kubor ini pep yang saisi ni kemat bakongsan. Kentu mentereng bakdo keriu dan ramudi penpengkut no ya kedukong perkat jong gi pareng uang ba ke India kadang don ha kejing pertama ya kejing perkat jengmu jeng perkat ban yo ban kayo kakot. Beliau Menteri Ketengat Tekstil U Giriraj Singh ya ke Integrated Textile and Tourism Center Riboy penaban bu ya ke Weavers Service Center bertemai ha ke jelah. Kio ke bai Shong Ling Sun na Shillong hapdeng ke jing pensak nge ke Indigo ya palat khat paspa tali ki Ling Sun. Kumba lai spa driu ngut ki balasakma kilawan pasha la kisnong bansa ha kiyeng jong ki Manipur ha ke balatau ya ke state mti ban pej ya ke shong sa jong ki ti perlok ting pois ku bekut jong tu ku bor jong imta ke janmit hadu bang syam yang berpila sha ke singi ha ke por nyu beje janmit play pi parok.